Crvenkapica. Jednom davno bila jedna djevojčica koja je s majkom živjela u šumi. Zvali su je Crvenkapica jer je uvijek kamo god bi išla nosila ogrtač crvene boje s kapuljačom. Jednog dana odluči ona posjetiti svoju bolesnu baku. Zapamti, ne razgovaraj s nikim koga ne poznaješ i ne skreći s puta, podsjeti je majka. Ali ubrzo Crvenkapica zastane da nabere cvijeća. Iznenada pred nju skoči veliki vuk. Upita on Crvenkapicu, kamo ide? Idem u posjet svoje baki, prestrašeno odgovori Crvenkapica. Vuk prećicom pohita do bakine kuće i pokuca na vrata, pretvarajući se da je Crvenkapica i reče: Bako, bakice, donijela sam ti slastice koje voliš. Otvori vrata i uđi, mila, odgovori starica. Kad umjesto Crvenkapice baka ugleda vuka, skoči iz kreveta pa potrče prema omari i sakrije se. Vuk stavi na glavu bakinu noćnu kapu, a na oči naočale. Uskoro na vratima se pojavi Crvenkapica. Otvori vrata i uđi, mila, reče vuku ponašajući bakin glas. Crvenkapica dobro pogleda baku pa upita: Bako, a zašto ti imaš tako velike oči i tako velike uši? Imam ih zato da te bolje vidim i bolje čujem, odvrati vuk. A zašto imaš tako velike zube, upita djevojčica. Imam ih zato da te u slas pojedem, poviče vuk i odskoči iz kreveta. Crvenkapica vrisne i prestrašeno pokuša pobjeći iz kuće. Ubrzo u blizini isjekao drva neki drvosječak. Kad je začeo vrisak, pohita on bakinoj kući pa svojim sjekirom otjera vuka. Tada on i djevojčica pomognu baki izaći iz ormara. Baka i Crvenkapica zahvale drvosječi jer im je spasio život. Crvenkapica reče: Zaista mi je žao što nisam poslušala majčin savjet. Nikada više neću skretati s puta, niti razgovarati s neznancima.